саволи дигар, бародарони азиз, зани аз шавҳар баромадагиро ба занӣ гирифтам. Бисёриҳо мегӯянд ки то духтари бокира нагирӣ гунаҳгорӣ, вале ман аз занам розиам. Зани хуб, намозхон, қуръонхон ҳаст. оё духтари бокира гирифтани ман шарт аст бобоҷон ё на? яъне бародари мо мумкин худаш занам ногирифта бошад, вале як зани мақсад бева гирифтааст, шавҳаркардагӣ гирифтааст, лекин бисёр хислатҳои хуб дорад, қуръонхон аст, зани боҳаё ҳаст. оё мақсад гирифтани ҳамин зани бокира шарт аст? Шарт нест, шарт нест. барои ҳамин яъне аз вақти шарт мегим, яъне зарур ё фарз бошад нест. метавонад фарқ надорад. чхеле ки ҳамин духтароро бубинем, мо фақат яктарафаем. яъне мардак агар бачаак зан ногирифта бошад, ягон бевара бигирад, ҳама механдад, мегӯяд ай и ай худаш мисол калона гирифт ё бевара гирифт, ҳама механдад. ин ки духтаракҳои мо бубинем ки мардаки зан дидара мегира, ҳичи гап нест. ё дар болои занаш як духтаре ки шавҳар накардай зани дуюм мегираш, дар и ягон кас эрод намегира. як бора ҳамеҳоро аз рӯи инсоф, бародар, аз рӯи инсоф ҳамеҳоро худто нигаҳ кунем. бар ҳамин ҳар ду тарафа аҳамият додан накун. чаро мисол, чаро бачаи мисол зан ногирифта бева бигирад, ҳама ба ӯ механданд, эродаш мегиранд ё ба падару модараш механданд, лекин духтари бокираи хонара мо як мардаки зандидара метем, ҳеч гап надорад. ҳеч кас, яъне ҳама ором, ҳама хуб, ягон гап нест. ё зани дуюм мегирад духтари хонара, ягон кас ягон гап намегӯяд. барои ҳамин ин дар худи ҳамон бача вобастагӣ дорад. агар маъқул омад, агар мувофиқ омад, ҳичи боки надорад, дурустай, ягон зиён надорад. додарои азиз, зеро пайғамбари нозанин мона бубинед ки ҳамчунон як бачаа ки мақсад 25 сола буд, лекин ҳазрати хадиҷа ки алҳол ҳозир ман қиссаша мекунам, дар бораи мисол ҳаёти босаодатш гап мезанам. 15 сол аз худаш калон буд, 2 та шавҳар кардагӣ буд, 4 та фарзанд, ай 2 шавҳараш 2 таи фарзанд дошт ки пайғамбармон гирифтш. ҳатто баъди аз дунё гузаштани хадиҷа ҳам пайғамбармонам чӣ шид? ҳамеша мегуфт ки ман беҳтарини мақсад зане ки доштам ин хадиҷа буд ва барои хадиҷа оби чашм мекард. барои ҳамин бародаро, хоҳаро, ай ду тараф нигоҳ кунед чӣ бокилад. хеле ки ман пештар мегуфтам, занак агар мардака ҳақорат куна гуноҳ, лекин мардак занака ҳақорат куна ҳичи гап надорад. дар эътиқоди мардуми мо ҳамеро дохил карданд. ҳозир манам тари савол мекунам. бобои ҳоҷӣ ҳамин занам гуфт ки ана отама даҳан ё тама ном гирифт, даҳан ё чама ном гирифт, даҳани худма ном гирифт. барои чӣ? барои он ки хай худам ҳақорат кардӣ. ҳо чӣ гуфтӣ? хай ман ҳама оташаву очашаву худшаву. хай барои чӣ акуд? модоме ту ҳақорат кардӣ, ҳамон ҳақоратҳоро ҷавобша гирифтӣ. чаро ҳақорати ӯро мисол ба забон миёрӣ, ҳақорати худа ба забон намиёрӣ? о аллоҳи меҳрубон барои зан ва барои мард ҳар душта ҳуқуқ додааст гӯ. ҳарди инҳоро ҳақдор кардагӣ аст гӯ. барои ҳамин ҳеҷ зиёне надорад, додарои азиз. фақат дар ҳамин масъала падару модаротон қати маслиҳат кунед. яъне иҷозати падару модарро бигиред. бо падару модар нишаста суҳбат кунед. фаҳмонедшон аз нигоҳи шариат ҳичи боке надорад, вале он масъалаҳои хонаводагиро худотон ҳал кунед. чхеле ки як духтара мегиред меёред нодухтарай ки сири ӯро мепӯшонед, бо ӯ зиндагӣ мекунед, ҳамиам айнан ҳамон мисола, ҳичи дигар фарқ надорад.
می شود که برای از ملامت مردم خودتان مثال نگاه کردن نگین که همین زن بیوه است. مقصد برین رنگ همین توی را که در زنگیریاتون میکنین همون خیلی توی کرده بگیرین بیارین، ولی چیزی را که خودتان میدونین همون بین خودتان پوشیده نگاه بدارین و با او زن زندگی کردن بگیرین. در همین جمع ای ملامت مردم خلاص میشین. خب استاد جان، زن در حالت حیض باشد نکاح قبول میشود؟ بله قبول میشود. اگر زن در حالت حیض هم که باشد، وقتی میره نکاح کردن دکی همون دخترک حیض دیدگیه، در همون جمع نکاح کردن هیچی باقی نداره. یا حتی ببین یک بچه با یک دختر میگشتن به نکاح، همون دخترک حامله دار کردگیه. مثال 4 ماه 5 ماه در شکم همون پیدا شده، بعدا بچه خواست که با اون نکاح کرده و مقصد دوام زندگیش حلال کنه. همین جمع شریعت در حالت همون حامله بودنش هم نکاحش اجازت میده، اگر به شرطی که نسبی هم معلوم باشد. یعنی همون آدمی که با این معامله داشت و با این مقصد خواب خیز میکرد، اگر همون حملی بودگی از صاحبش معلوم باشد، بعد نکاح هم با خانه‌داریشون اجازت هست. لیکن یک زنی که حملش معلوم نیست، یعنی ممکن با 10 مردها مقصد این آدم این زن خواب خیز کرده باشد، اگر در حالت حاملگیش یک نفر میخواهد که او را بزنی بگیرد، نکاحش درسته، فقط با او همخوابه نمیشود، زیرا که نسبی او معلوم نیست. نسبش معلوم نیست که این مال کیه، مقصد این فرزند کیه. شریعت داره که نکاحش اجازت میده. وقتی وای تولد چید و همون نفاسش که گذشت، بعد این مردک میتوند که مقصد با او همخوابگی بکند و بعد زندگیش را مقصد دوام دهد. در حالت حیض نکاح هم در حالت حیض برادران طلاق هم که کند، موافقی مذهب من، اگر چند طلاق ما سنی طلاق داریم و بدعی طلاق داریم، یعنی در حالت حیض این طلاق بدعتیه، یعنی در این حالت من کردن مجتهدای مذهب ممکن در حالت حیض طلاق نکنین، لیکن اگر طلاق کردین طلاق من واقع می شود و ولی گناهگار میشین، زیرا زن در حالت حیض باید طلاق نکنی. کردی گناهگار شدی، لیکن چند طلاق کردی طلاقت واقع می شود.